Untuk brand Ayaya ni first time debut saya, jadi saya rasa sangat-sangat excited. Tapi overwhelming jugalah perasaan yang macam tak tahulah nak expect apa, macam mana nak turn up, apa yang dia orang suka, apa yang dia orang tak suka. So it's a lot to take in. Tapi saya rasa macam you takkan tahu unless you cuba. Tapi seronok tak berniaga? Kita kat sini. Berniaga seronok sebab dia satu challenge untuk saya. Selain kita menjana pendapatan, kita juga perlu break I punya ni lah karakter lah. Because I'm very very shy. So bila nak berbual dengan orang, saya rasa macam agak segan. Kadang-kadang saya tengok dia orang segan dengan saya jadi lagi segan. Macam tu. Dia dalam kereta tu saya akan macam saya akan orang kata pep talk sendiri. Macam, okay, you are here to kerja, or you are here to jumpa orang, or you are here to berniaga. Ada berborak, kita boleh tahu apa dia orang suka, apa dia orang tak suka. So it's a good, orang kata pelajaran lah untuk saya. So far I would say Alhamdulillah. Adalah like I said tadi tu up and down kan. Cuma benda tu is a learning process lah. Syah selalu cakap dengan diri Syah, trust the process kan. Kalau tak, bila nak belajar. Macam tu. And at the same time, I know that I kena tukar punya mindset lah. Because I cepat risau. You know, because it's not just my name, it's not just my brand, it's orang-orang yang kerja under I. How big is your team, Syah? Ya? Berapa ramai kru? Tak ramai pun. I ada Iyad, ada Ayu, ada Yana, I ada my brother. 4 orang dia. 5 orang including I. Ya. Awal adalah dia on and off. Tapi I rasa macam after 1 year, rentak tu dah ada. Cuma it's a learning process. Yeah, I really need to stay optimistic sikit lah.